se vidim. Let's go, let's go! Sad će valjda krenut ovo. Hoće. It's alive! Si živ? Jesam živ, nekako si mislim šta mi je ovo trebalo rano ustajanje. Vidiš, a za to smo se borili. Dobro jutro. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro, ovdje radiotvornica jedna prigodna. I na kraju malo sporta u derbiju 20. kola, iznimno uzbudljive sezone prve HNL. Hajduk i Osijek su pred čak 32.000 navijača na polju odigrali 0-0, čime je titula jesenskog prvaka pripala Dinamu, koji je u prvoj jučerašnjoj utakmici bio bolji od Dragovoljca s 2-0. A šta je još? A pa gledaj, daj ne vidite se na videu, oni malo... Aha, ne vidim.